Nekada školski drugovi, a danas sredovečni ljudi okupili su se u Vrbaskoj gimnaziji kako bi obeležili pola veka od mature. Bila je to prilika da se ponovo vide i prisete đačkih dana koje su proveli u školi koja ima tradiciju dugu preko 200 godina. Radosni smo da mi jedni druge vidimo, da se podsjetimo svega što je bilo i da damo eventualno obećanje jednim drugima da ćemo se viđati češće jednom godišnje, pa koliko traje, jer mi smo danas svi 70-godišnjaci i to je to. Na sastanku maturanata generacije iz 1966. godine predstavljena je knjiga Zlatni jubilej. Ideja za knjigom javila se pre 2 godine, a sama njena realizacija trajala je prethodnih nekoliko meseci. U Zlatnom jubileju su se našli svi učenici ove generacije, kao i njihovi profesori, a sadašnji đaci gimnazije pripremili su poseban program za ovu priliku. Potrudili smo se i uspjeli smo da dođemo do nečeg što će nas sačuvati od svakog zaborava. Napisali smo knjigu svoje generacije. Knjiga u kojoj su sjećanja na dane gimnazijske u Vrbasu, ali i na dane, godine i decenije od završetka mature, pa evo o 50. godišnjici od toga dana. Nekadašnji đaci Vrbaske gimnazije dobili su i zlatna maturska svedočanstva i druženja su nastavili na mestu gde su pre tačno 50 godina proslavili svoje matursko veče. Tradicionalni susret generacije zakazali su ponovo za 5 godina.